Yesu ashimwe. Praise Jesus. Kadusenge. Let us pray. Mana turagushimiye ko uri umwami. God, we bless you because you're the Uri Lord. umunyembaraga. You are powerful. Uri Imana ikomeye. You're a great God. Urahindura. You change. Urarema. You create. Ushira inzira hitari. You make a way where there is Uri no way. umwungeri mwiza. You are a good shepherd. Uri igitare gikomeye. You're a strong rock. Ndakwinginze mwami. I plead to you, God, kugira ngo uyu mwanya that in this ubohore moment ubwoko bwawe. you may deliver your people. Tanga umugisha ku bana bawe. That you may give blessing upon your Tange people. kwizera ku bana bawe. That you may give faith to your Bayoborwe children. n'umwuka wera. That they may walk by the Spirit of God. Bamenye uburenganzira bwabo. That they may know their right. Bamenye ubushake bwawe That they may know ku your buzima will bwabo. upon their lives. Ubohore imitima yabo. May you set free their Ubohore hearts. imibiri yabo. May you set free their Ubohore bodies. ingingo zabo. May you deliver their Ubohore memories. ubutunzi May bwabo. you deliver their Ubaha wealth. amashimwe akomeye. Give them great praises. Bamenye kuri umwami. Let them know that you Uyu ni are umunsi the wo Lord. gusenga no kwiyiriza This is ubusa. a day of praying and Ndasabira fasting. abera bose imbaraga I no pray for kurinda. all the saints to have power. Abarwayi bakire gukira. May the sick receive Abarwayi healing. batabarwe. May the sick be Abarwayi rescued. bamenye kuri May Imana. the sick know that you Abarwayi God. bahabwe May ubuzima. the sick receive Mu izina life. rya In Yesu the Kristo name of mwami. Jesus Christ the Lord. Twatuye umugisha w'Imana. We confess blessing Twatuye upon them. gutsinda. We proclaim Abadukurikira bose bahabwe victory. umugisha. May those who are following us be Ndizera blessed by imbaraga you. zawe. I believe in your Kandi power. ndizera kubohora And I kwawe. believe in your Mu izina rya deliverance. Kristo In the name dusenze. of Christ we pray. Amen. Amen. Imana ishimwe. Praise be to God. Nagira ngo nshimire Imana kuri uyu mwanya. I would like to thank God in this moment. Iteka iyo tugiye kuvuga Yesu, Every time we proclaim tuba Jesus, tugiye kuvuga umwami w'abami. we speak of the Lord of Tuba Lords. tugiye kuvuga nyiribihe. We proclaim the control of Tuba tugiye times. kuvuga umwami w'isi n'ijuru. We speak of the creator of the heaven Tuba and the tugiye earth. kuvuga Imana iyobora byose. We speak of God that controls Imana everything. ibohora imitima ikabohora imibiri. The God that delivers hearts, souls, Imana and itanga bodies. icyerekezo. The God that gives vision. Imana itanga kubaho. The God that gives life. Imana ikiza indwara The God that zananiranye. heals incurable Imana diseases. ihagarika ubugumba. The God that stops Imana barrenness. irera abana bagakura neza. The God that raises the children. Imana iyobora imitima n'ibitekerezo by'abantu. The God that leads the hearts and Imana thoughts of itanga man. icyerekezo ku muryango. The God that can give a good vision Imana upon itanga a icyerekezo ku family. gihugu. The God that can give a vision Imana to a itanga country. icyerekezo ku itorero. The God that can give a vision to a Imana church. ivugurura imigambi y'umuntu. The God that can throw the purpose of Imana the ikubita enemy. hasi ubutware bw'abadayimoni The God busenya that can imiryango. put down all the purpose of the enemy. Iyo Mana ikomeye niyo Mana tuvuga. We proclaim a great God. Niyo Mana ngiye kuvuga. And the God that I'm going to Iyo speak Mana dusenga of ni is Imana a God ikiza that we ibohora. pray, a God that delivers. Ndagushima Kristo I bless your name, Christ, kuri umwami. because you're the Lord. Waradupfiriye. You died for us. Warazutse. You resurrected, Uri iburyo bw'Imana. and you're at the right hand of the Witeguye Father. kugaruka gutwara You're itorero. ready to return to take the Icyo church. dukora muri iyi What we si do in this ko world, turamamaza inkuru nziza we proclaim the good news. kugira ngo abatwumva That those who hear us bamenye kuri umwami, may know that you are the Lord. bakizwe ibyaha, That they may be saved from bave their mu isi sin. y'ibyaha, May turn away from the word of bave muri sin. karande, That they may turn away bave from mu generation of guterekera, curses. That they may stop bave all mu bapfumu, ceremonies. That they may turn away from bamenye ijuru, witchcraft. That they may know heaven. bamenye umwami That they w'abantu. may know the Lord of Lords. Data urakomeye, Father, you are great. data urakiza, Father, you heal. data urabohora, Father, you set free. data uri umukiza. Father, you are Uri the umwungeri mwiza. Savior. You are a good shepherd. Haleluya. Amen. Iyo twitegereje, iyo turebye ibyanditswe dushobora kureba, ndaza kuhavuga gusa mushobora kuza kugenda musome mwitonze. When we think about the sacred Turebye writings, Yohana ibice 8 umurongo wa 36. if we look in John chapter 8 verse 36, Turebye Zaburi 107 umurongo wa 20. or Psalm 107 verse 20, Turebye muri Luka ibice 4 umurongo wa 18. Luke chapter 4 verse 18, Aho hose hagenda habafasha. all those verses can help you. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana The first letter to John ibice 3 umurongo wa 8. chapter 3 verse 8, Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 Acts of Apostles chapter umurongo wa 4 12. verse 12. Ndakoresha igihe gito cyane aho hantu mushobora kuza kuhasoma. You can read the verses. Nagira ngo mbabwire ko umwuka w'Imana, I would like to tell you that the Spirit of God, umwuka w'Imana ni uzutubohora. the Spirit of God sets us free. Imana ni ibohora. God is the one who sets Imana ni free. itanga imbaraga mu buzima. God gives power in life. Imana ni isenya ubutware bwose bw'abadayimoni. God destroys every power of the enemy. Ingoyi z'ibyaha
the chains of sin. ibyo byose biza bisenywa n'imbaraga z'Imana. They can be broken by the power of God. Iyo tuvuga amaraso ya Yesu When we speak of the blood of agira Jesus, imbaraga zibohora. it has power to Iyo tuvuga deliver. umusaraba When we speak of the ugira cross, imbaraga zo gusenya it has the power to ubutware bwose destroy bw'umwijima. every power of Iyo tuvuga darkness. ubutsinzi bwa Yesu, When we speak of the iyo victory tuvuga of gupfa no Jesus, kuzuka when kwa we speak Yesu, of the death and harimo imbaraga resurrection, zikiza, there is power of harimo healing. ukuboko gukiza indwara, There is the hand that heals harimo diseases. igitangaza gikomeye. There is a great miracle. Kwizera imbaraga Having z'Imana, faith in the power of kwizera God, gukora having kw'Imana, faith in the kwizera work of ubuhanga God, bw'Imana, having faith in kwizera the inside icubahiro of God, c'Imana, having faith in the glory of kwizera God, umukiza. believing in the Imana iri Savior, kumwe a natwe, God that is with Imana us, ikiza. a God that heals. Imana rero This God yiteguye kuguha umugisha, is ready to bless you. yiteguye kubohora umutima He is wawe, ready to set your heart yiteguye free. kubohora ibitekerezo He byawe, is ready to set your mind free. yiteguye kukugirira He is neza. ready to show His kindness to Ibyo you. umuntu ashobora What you can do, cyangwa se yabayemo what you went through, cyangwa se yashizwemo or what you have been put in, cyangwa se kuba aboshwe, being bound. hari Imana ibohora. But there is a God that sets Umuntu free. ubohora The one who sets free, ufite ubwo butware the one who has that ni authority Imana. is God. Haleluya. Amen. Imana niyo ifite ubutware God has that authority bwo kukubohora. to set you free. Ibyo utekereza, What you're thinking about, ibyo wanyuzemo, what you went through, hari Imana ibigukuramo. there is a God who sets you free. Icyaha Sin ni umugozi cyangwa se ni inzira Satani anyuramo. is the way that Satan uses. Niyo mpamvu tugomba gusenya umwuka w'icyaha. That is why we should destroy that spirit of sin. Niyo mpamvu dusabira abantu ngo ntibasubire inyuma. That is why we pray for people that they may not step back. Ugomba kwirinda gusubira inyuma. You must take heed that you may not step back. Ugomba kumenya ko indwara ufite ishobora kugutera ingaruka cyangwa se ishobora kukuzitira Satani akazayinyuramo agutera. You must know that the disease you're suffering from may be a way of Satan to destroy you, to attack you. Niyo mpamvu tugomba kwiyunga n'Imana, That is why we should be reconciled to tugahunga God. ibyaha We should flee from evil, kugira ngo sin, tubashe kugira umugisha n'amahoro. that you may have blessing and peace. Umutima wawe Your heart, Imana irawushaka God wants it. kugira ngo ubashe gukora iby'Imana ishaka. That you may do God's will. Inzozi urota The dreams you have, umwanzi yazinyuramo, the enemy can use them. ariko ufite imbaraga n'ubutware However, you have power and bwo authority guhakana ibyo Satani akubesha byose. to reject all the lies of the devil. Ubundi Yesu niwe muyobozi, Jesus is the leader. arayobora. He guides, he leads. Yesu yazanywe no kubohora Jesus came to set us free, no kubohoza to deliver ibintu byacu, our things, our ubuzima belongings, bwacu, our lives, kugira ngo tureke guhuzagurika, that we may not turn kugira ngo aside, tugire icyerekezo. that we may have a good Urupfu vision. rwe His death ku musaraba on the cross rwamenaguye ingoyi n'ubutware n'inzitizi zose z'umwanzi. broke all the chains, the yoke, all the hindrances of the enemy, Izina caused by the rye enemy. His name rifite ububasha has the ability bwo kutubohora, to set us free, tukaba delivre, that we may be delivered, tukagira imitima Imana yishimira. that we may have hearts that are pleasing to God. Uburyo bwo kubohoka Deliverance, ni kwihana, the way of to be delivered kwihana is to ibyaha, to repent of your sins, kwizera imbaraga to z'Imana believe in God's power n'amaraso ya Yesu. and in His blood. Kwihana Repentance cyangwa se kwizera or faith imbaraga z'Imana, in the power of God, amaraso ya Yesu. the blood of Jesus. Waza kuyavuga When you speak of it, ukavuga ko ari amaraso abohora you say that is the bad blood kandi that afite sets free, imbaraga. that has Kuvuga power. ijambo ry'Imana Speaking of the word of God, ritanga umudendezo. it gives freedom. Gusenga no kurwanya cyangwa se kurwanya intambara z'umwuka Praying and fighting spiritual warfare, biragusaba ko uba maso ukabyumva kandi ukabikora unezerewe. they require you to be watchful and to fight joyfully, Gucika ku kibi and turning away or fleeing from evil, ugahagarara mu Mana standing firm in God. ni uburyo bwiza bwo kubohoka. It's a good way of being set Kumenya free. gutangariza Satani Knowing how to declare to ukayibwira Satan, yuko uyiretse you tell wivuyeho. him that you reject him, that you abandon him. Aleluya. Amen. Gusubiza rero ko abantu babohowe, So the reply of people are delivered. kugira amahoro yo mu mutima, We get inner peace, umunezero uva ku Mana, divine joy, kugira imbaraga zo gusenga,
power in prayers no kubaho mu bintu byera cyangwa se byejejwe, and living in purity, holiness, gukura mu mwuka growing spiritually no gukorera Imana unezerewe. and serving God with a joyful Ibyo heart. ni bigaragaza umuntu wabohotse. These are signs, evidence of people, or if a person is Nagira ngo nkwifurize delivered. kubohoka, I would like to wish you to be nagira ngo delivered. nkwifurize gutabarwa, I would like to wish you to be nagira ngo delivered. nkwifurize kunezerwa. I wish you to Iyo rejoice. tuvuze gusenga When we talk about praying no kwiyiriza ubusa, and fasting, utangira kumva unaniwe, you start feeling tired. wisuzumamo indwara, You will examine different wumva diseases ufite in you. ibibazo byinshi You will feel having kubera problems ikinyoma cya Satani. because of the lie of the devil. Ariko niwizera, However, if you believe, Imana irakubohora, God will set you free. Imana iragutabara, God will deliver you. Imana iragushigikira. God will support you. Nagira ngo mbakundishe Yesu, I would like to encourage you to love tumuramye, Jesus, to worship Him, tumukorere, to serve Him, tumushire hejuru. to exalt Him. Imana yiteguye kukubohora, God is ready to set you free. kandi nubyizera, And if you believe, uyu mugoroba uratabaho. you'll be rescued in this Uyu evening. munsi uhawe umugisha, You are blessed uyu today. munsi uhawe imbaraga, You have been given power kandi today. ugiye kuba inkoramutima And you're going y'Uwiteka. to become the very heart Ka of God. tubasengere. Let us pray for you. Data, ndagushimiye, I bless your name, Lord. uri umwami. You are the Lord. Humanura ikirere May you cleanse the cy'aba atmosphere bantu, of these. bamererwe neza, Let them feel well. batunganire Imana, Let them be banezezwe pure. n'Imana, Let them rejoice in bashigikirwe God. n'Imana, Let them be supported by God. batekereze Imana, Let them think bavuge God. Imana, Let them proclaim barote God. Imana, Let them dream of bishimire God. Imana. Let them rejoice in God. Yesu, Jesus. baha umugisha. Bless them. Yesu, Jesus. baha umunezero. Give them joy. Yesu, Jesus. bahe kurota neza. Give them good dreams. Yesu, Jesus. ganiriza imitima yabo, Speak to their hearts. babone wewe, Let them see you. bakumve Let Mwana, them feel your presence. bakubone Data, Let them see you, God. bakize indwara, Heal their disease. nezeza imitima yabo, Please their hearts. bagira amashimwe mu Let them mitima, have praises in their batere hearts. imbere Let them mu buryo advance bw'umubiri, in their physical mu buryo life, bw'umwuka, spiritually. bagira ubuzima bwiza. Let them have a good Mu life. bifatika, Intangible mu bijyanye things. n'ubutunzi, In wealth. baho ubutunzi Give them wealth. kugira ngo banezerwe That they may rejoice. kandi ntibagapfukamire ibigirwamana. And I pray that they may never bow down to Ndagushimye ko wahaye idols. umugisha I thank you for giving kandi them umugisha blessings. ukomeza. And the non-stop Urakoze blessing. kubanezeza Thank you for pleasing kandi them. urakoze kugiye kubaha I umugisha thank you because you're going to mu bless byo them bakora, in their works, mu byo batekereza, in their mu byo bareba, projects, in their mu byo bumva. things that they see, what they Ubashigikire hear. Mwami. Support them, God. Ndagushimye ko bahaye Thank you gutsinda. for giving them Mu victory. izina rya Kristo In the name of dusenze. Christ we pray. Amen. Amen. Yesu abasetse May Jesus make laughter for you, kandi akomeza abanezeze. and may He continue to please you. Imbere ni heza The kurushaho. future is much brighter. Amen. Amen.